Ljubomir Manojlović, zvani Buca Džambas, je izjavio: "Ja sam rođen u Kanadi gde i danas živim, ali sam po ocu, majci, babi i dedi Beograđanin. Više volim moj Beograd nego Kanadu, jesam rođen ovde, ali sam prohodao na Savamali, a odrastao na Severnom bulevaru, na Zvezdari." Malo je glupo da ja to kažem, ali moj otac bio je jedan od glavnih autoriteta nekada. On je 36. godište i bio je zakon, bio je strah i trepet za Beograd, ali evo na koji način. Moj otac je imao novac, radio je mnogo, bio je pošten, ali je voleo da tuče mangupe. Kasnije, kada se oženio i dobio nas decu, smirio se. Onda su glavni autoriteti bili Ljuba Zemunac, Rade Ćenta, Branislav zvani Branko Brlja, Žika Jelisavljević zvani Žika Šnicla. Bilo je dosta hrabrih momaka u to vrijeme. Ljubu Zemunca sam video par puta na bazenu Olimp. Ja sam tada bio klinac, a on je dominirao kada se pojavi. Sećam se da je moj drug 84. godine otišao u Nemačku kod Ljube, zvao je i mene da krenem, ali nisam. Ljube je bio zvezdarac, zapravo isto kao i Drne, čuveni Dragomir Petrović, isto kao i ja. On je bio jedan od naših prvih koji su otišli u Italiju, ušao je u neku mafijašku porodicu, kažu da ih je mnogo zadužio kada im je rekao da druga familija hoće da ih ubije i da su im napravili zamku. Drne ih je pobio iz automatske puške, a onda su izašli i ostali mafijaši sa pištoljima i tako. Eto, to je neka legenda koja se priča, ako su lagali mene i ja lažem vas. Robio je na nekom otoku, umro je na doživotnoj robiji, ispričao je Buca Džambas za medije. Ilegalni poslovi i obračune likvidacije. Sve ove stvari obeležile su epohu 90. godina. Uz to likovi koji su ostavili trag na beogradskom asfaltu i danas su popularni. Većina njih je izgubila život, a nekolicina oni koji su preživeli uglavnom se preterano ne eksponiraju u javnosti. Ljubomir Manojlović, zvani Buca, jedan je od momaka koji su u to vreme predstavljali strah i trepet. Ovaj žestoki momak jedan je od glavnih aktera filma Vidimo se u Čitolji i nalazi se među malim brojem onih koji su preživeli. Buca je u to vreme bio u klanu sa Zvezdara i izazivao je strah i trepet gde god bi se pojavio. Tada je bio uključen samo u sitnije poslove, ali je bio i prijatelj iz detinjstva žestokih momaka iz ovog beogradskog naselja. Nakon snimljenog filma povukao se iz lošeg društva i završio sa nelegalnim poslovima. Danas je zaposlen u bokserskom klubu Crvena zvezda i radi kao generalni sekretar ovog kluba.